kreneš na ispit i u fazonu si jao, pašće ovo. I sa tim mislima naš mozak ne razlikuje da li se to već desilo ili nije. Praktično proživljavamo nešto i pre nego što se dogodi. I lučimo isti nivo kortizola kao kada bismo pali taj ispit. Što? Nema potrebe. Par 15-30 stvari koje sam naučio u 30 godina, objašnjenih u 30 sekundi. Kontroliši svoje misli i emocije jer sve kreće iz glave. Nema potrebe da uvijek slutimo na najgori scenarij. Jer kao u ovom primjeru, naš mozak ne zna da se to sada dešava jer tek treba da se dogodi. I zašto bismo svoje telo izlagali stresu zbog situacije koja se verovatno ni neće dogoditi. Bilo bi bolje da naučimo da su misli te od kojih sve kreće. Da one izazivaju emocije, da ne uznemiruje nas sami događaj, već je naše viđenje istog, bilo da se on desio ili tek treba da se dogodi. Mnogo je više energije potrebno za loše misli, tako da ključ je kod nas. I 2 savjeta za kraj: napad panike ili anksioznosti naše telo može da izdrži 10 do 15 minuta, tako da vrlo brzo će da prođe. I druga stvar je, sjeti se da uvek možeš da dišeš. Kako god da je situacija, fokusiraj se na disanje i onda će proći još brže. Ako ti je ovaj video pomogao, zaprati me, sad smo na polovini ovog serijala, ima još 15 videa do kraja.